Leti tolo tase-Wewell sedingetekile kuleli njengoba sekuvulwe i-Wewell Exclusive lapho kuthengiswa khona timpahla letisezingeni lelisetulu. Sikhulumisene nebaphathi bale esitolo lesisha labachazile ukuthi kuyabajabulisa ukusekela eMaswati ngekubalethela-ke timpahla letingadli kakhulu ekhikhini. Kanike sitawukhumbula ukuthi i-Wewell ibonakele-ke inikelela tintfombi temhlanga ngemateki lamashasha. We have almost 7 branch in the country, Wewell. So this time we're opening it exclusive. Some people wanted to have a very exclusive clothing, shoes, clothes, suits. So they are always complaining they have to go to South Africa for like a Louis Vuitton, Fendi, Prada, Gucci. Those brands actually don't have in Swaziland, so we just bring it. All the brand in one shop exclusive. So I think our Eswatini customer will be so much happy. Exclusive customer will be so much happy. Thank you so much. I'm welcoming them. They must come and visit the exclusive Wewell as soon as possible. Sisho ukuthi namuhla sivule yona ibranch yethu lensha lesitanekise khona eKhazi edolobheni kaManzini ubukana ne-All F&B building next to Standard Traders. Lena ke i-Wewell Exclusive ngingasho ukuthi ibranch yethu lethengisa dona timfo letisezingeni lelisetulu kangangoba ama-customer ethu ngiwona ahlale akhala adimanda ukuthi siwalethele dona timfo letisezingeni lelisetulu ikakhulu ifakwa nabo-formal wear and smart casual. Singakhuthatha eMaswati ede aqhubeke asisupport njengoba thina sisupporta mihla siyabonga abantu. Leti mpahla letidayiswa kule stolo ke lesisha lesi lekwi-Wewell Exclusive tona-ke tisezingeni lelisetulu kanike ngulama brand lamakhulu langema-original futhi. NginguNhlanhla Thwala etindzabeni te-channel yeMaswati kaManzini.